Mwaramutse tariki 17 z'ukwezi kwa kane tubivuga uko bigomba kuba byitwa: urugamba, intambara, isekezo, intsinzi n'intsinzwi kuri tele. Leta z'Ubumwe za Amerika zihaye ibyo kujya muri Hormuz ngo zifungire amazi n'umuriro igihugu cya Iran kandi bagipfukamishe, cyemere guca bugufi, cyemere uko Leta z'Ubumwe za Amerika zibari hejuru, kandi cyemere gutuza. Nimba Amerika ivuze ngo nkwe, bavuge bati nkwe, nta kindi bagomba kuvuga usibye kugendera mu nzira Amerika yateguye ko bagenderamo. Bitabaye ibyo ngibyo baze kubizira. Ushobora kubyumva gakeya cyangwa se ukabyumva udabihaye uburemere bwabyo, ariko icyo Leta z'Ubumwe za Amerika zizateguye ni igikorwa kiremereye cyane cyo kurimbura Iran. Ndaje tubiganireho uburyo Iran yaciye muri humye Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwato buri gutambuka kandi bakoze icyitwa blockade, ngo bakoze icyitwa gufunga inzira ngo atagira amata atambuka. Ubwato burenze 15 ndakubwira ko bwatambutse. Yitwa Bwana Netanyahu hari ibyo yavuze. Kurundi ruhande muri Lebanon, Hezbollah na Israel koco piku bari guhangana. Utagira ngo wenda ni ibintu bidafite uburyo bifite ingaruka zikomeye cyane kuri Israel. Oya, tuhaza kureba gufunga Hormuz niba koko byananiye Leta z'Ubumwe za Amerika budakiye kabiri. Ibi tuhaza kubiganaho nge nawe. Hezbollah na Israel mu gukomeza guhondana, intambara yanze guhagarara, mugira ibazi ko ibiganiro bigomba guhagarika iyi ntambara. Ikindi turaza kureba muri uyu mwanya, mbese inzira ya Hormuz Amerika iraza kuyirasa cyangwa se kurasa amata ari muri inzira kugira ngo yikize igisebo Amerika iri guhura nacyo muri kino gihe cyo gufungira inzira ya Hormuz cyangwa se amata atambuka yerekeza muri Iran. Nimba se bataraza kubirasa barabigenza bate? Ni bwa busesenguzi bwimbitse tugiye kujyamo tugacukumbura kamwe ku kandi kubiri kuborerwa muri Asazo bwo hagati. Urabizi neza ko n'amakuru namwe agomba kuducika aravugwa mu karere ndetse no kuranda mpuzamahanga. Ibyo twiyemeje ni ibi ngibi, ni ukumenya neza iki bibihatse. Gusa hari ibyaraye bibaye buri wese yatunguwe nabyo ndetse no kubyumva kubyakira biragorana cyane. Ku isaha y'isa 5 z'ijoro ushyira ku isaha ya mu gitondo uva ngo ku isaha 5 ujya ku isaha 6 babaka isaha ya mu gicuku, ariko isatira amasaha yo kuri tariki 17 ubwo tuvuye tariki 16. Hari ibyabaye muri Israel rwagati muri Tel Aviv batazi cyabiteye, kuko nta rugamba rwari hagati Iran ndetse n'igihugu cya Israel, ntahangana rihari. Bivuze ko intambara basa nk'abayagaritse ari muri ceasefire, ariko bumvikanye iturika hafi y'agace kuri Ben Gurion, ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion. Bitekerezwa ngo mbese twatatswe mu ibanga ntibamenye ibyo ari byo. Gusa hari amakuru yemeza neza ko Israel yatangiye kwikeka ko Hezbollah yo muri Liban yaba yarahawe ibyangombwa byose bishoboka n'igihugu cya Iran kujya yihorere byanyabyo nkaho Iran ubwayo ari iri kurwana. Waretse byose tukabyinjamo kamwe ku kandi. Ngeweho ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, mbaye ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Nunyemerera ureke duhera ngaha ducukumbura amakuru y'ibiri kuvuga ku butaka bw'igihugu cya Israel ndetse no ku ruhande rwa Liban, ubwo ndavuga muri Hezbollah. Nivyo ibyakomeje gutangazwa inshuro nyinshi yuko ahantu hazaga umuntu, ahantu hari urugamba rutoroshye, k'ahantu hari hangana rikomeye, niko bimeze ko kihangana rikomeye niryo rihari. Bari kurwana hasi hejuru, nta guhagarika kubayeho. N'umurwano uteye ubwoba muri aya mazi ya Hormuz, mu gihe avugwa kimwe akavuga ibindi mu cyerekezo igana muri Israel ho ntago ari ibyo bivugwa, harivugirwa urugamba. Ni nabwo duhereyeho rero mbere ko tuza kuri Hormuz, kuko urugamba rw'ahangaha rwongeye gutera kwibazwa byinshi ndetse no kureba niba intambara irangiye kuri Iran idahita ihagurukira Lebanon, idahita ihagurukira Israel mu majyaruguru yayo, hako n'undi ugana muri rwagati muri Israel, kuko uburyo guhagarika intambara bwaranze. Kasim yanze kwemera izo Israel ishaka. Reka deko magambo ya Bwana Netanyahu nawe ubwe wavuze ati ibintu tubona bikomeye. Gusa mbere yayo ibyatangajwe ko amasezerano yo guhagarika intambara Israel na Liban bari gukora muri Leta z'Ubumwe za Amerika mbere y'uko arangizwa, byarangije kugaragara ko bigoranye. Umutwe w'inshuti za Iran muri Lebanon witwa Hezbollah watangaje neza kutazemera gahunda iyo ari yo yose yemerera ingabo za Israel gukorera mu bwisanzure butaka bwa Liban. Muri make amasezerano bajyana na Liban, Leta ya Liban ya Washington arimo kwemeza ko ingabo za Israel zikomeza ku butaka bwa Liban. Ibyo ngibyo bazabyiganirize
n'umutere tutazafata Hezbollah wallahi rwanyonga ibyo bazabyiganiriza muburo uko gukomeza kuba ku butaka bwa Libani byahanga igihugu n'abaturage bacyo uburenganzira bwo kwihagararaho ku rwego rudasanzwe. Muri make mu gihe Libani ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bati okay abanya-Israeli turaganiriye kubw'ibyo rero burabutaka bafashe mu bwo kubarindira umutekano bakomeze bakoreremo bagenzure ko nta muntu batesha umutwe. Hezbollah iti ibyo ni ukuduhereza imbaraga ndetse n'ubushake bwo kwirwanaho ubwo ngo dukomeze duhangane namwe mwumva ko twatakaza ubutaka bwacu kuko byari bimeze nk'aho dutanze ubutaka bwacu ku karubanda kandi tuzi umugambi wa Israeli wo kubaka icyitwa The Great Israel. Twadusa nkaho noneho tubaye abafata inkorwa ba Israeli mu kubaho ubutaka bwacu nkande ntabwo ibyo bizakunda. Hezbollah yaciye akagozi. Iri tangazo niryo rya mbere itsinda litanga isobanuro zemewe ku masezerano y'amahoro kandi rishyiraho umurongo utoroshye ntarengwa. Ise ku ruhande rwayo nayo ntabwo iri gusubira inyuma, ariko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yongeye gushimangira ko Hezbollah igomba gusenywa burundu. Avuga ko kwambura intwaro uyu mutwe ari intego nyamukuru yananze ubusabe bwo gukura ingabo za Israel nanone inyuma y'umupaka wa Israel kumva muri Libani. Agaragaza ko ingabo zizakomeza gushyirwa mu majyepfo ya Libani nubwo hazabaho gahunda yo guhagarika intambara, ariko izi ngabo za Israel zizakomeza gukorera mu majyepfo ya Libani. Muri make barangije kuhafata byararangiye. Wibwira yuko rero bwana Netanyahu agiye kuvana abasirikari be ngo nawe ntagazi byaribyo ngo nibizigera bikunda bazakomeza gukora ku butaka bwa Libani. Ngaho uretse nkwaza akabazo gato kano kansubiza, uri Hezbollah uzi umugambi wa Israel wo kugira ngo Israel ikomeye gufata ubutaka bw'abandi bakabwiyomekaho bagakora rwa Israel runini ngo nyine Israel ngo yakera Imana yabahaye, waza kwemera ko ingabo za Israel zikomeza kwa gutaka bwawe kandi n'ubundi aribyo mwapfaga cyangwa bavugutera katurwane nimutunaniza cyangwa se nimuturimbura burundu ubwo muzabikora tutakiriho? Mbwira uko uzumva kwemera gutakaza urugo rwawe ngo ni mugabo rugenzure mu gihe nta mahoro mwashyizeho amahoro ngo nta ntambara ihari, ariko ubundi amahoro yaba ari hehe? Urambwira uko uzumva, ndagukunda cyane kuko ujye umbwira uko uzumva. Ariko reka tujye muri amagambo ya bwana Netanyahu twumve ibyo avuga. Ibavuga wowe wabishyigikira mbere ko tuza kumuhorahora umuzi katwumva amagambo ya Netanyahu. Bwana Benjamin Netanyahu Minisitiri w'Intebe wa Israel ati dufite amahirwe yo gushyira hamwe amasezerano y'amahoro y'amateka nyayo na Libani. Perezida Trump yarafite umugambi wo gutumira njyewe na perezida wa Libani kugira ngo tugaragaze guteza imbere aya masezerano. Aya mahirwe arahari pe, kuko kuva intambara yo kubohora yatangira twahinduye cyane uburyo ubutegetsi buringaniye muri Libani. Twafunguye amapaji, twakuye intwaro nyinshi cyane za roketi na misiri 150 za Nasrallah yari yarateguye kugira ngo asenye imijyi ya Israeli. Twakuyeho rwose Nasrallah kandi uburinganire bwahinduye imvururu za Bamari ku buryo twatangiye kwakira ubutumwa bukomeye mu kwezi gushize bwo gukora ibiganiro z'amahoro hagati yacu nabo, ikintu kitageze cyaba mu myaka 40 ishize. Rero basubije ubutumire hanyuma bemera amasezerano y'igihe gito cyangwa se mu zukuri amasezerano y'igihe gito cy'iminsi 10 yo guhagarika intambara kugira ngo tugerageze gukomeza amasezerano twatangiye tuganira. Intumwa ziteraniye Washington muri ibi biganiro z'amahoro dufite ibindi biganiro by'ingenzi bibiri. Icya mbere ni ukwambura ariko Hezbollah intwaro nizo ntego zacu. Icya kabiri na amasezerano yaguzana amahoro mu rwego rudasanzwe. Hezbollah yashimangiye ibintu bibiri nane. Icya mbere ni uko ngo Israel igomba kuva ubutaka bwose bwa Libani ku mpaka. Icya kabiri ngo nuko ituze rigomba guhagarikwa cyangwa se ituze rigomba kuzana guhagarika intambara mu buryo bwa nyabwo mu gihugu cya Libani. Oya, ibyo byose ntabwo nigeze mbyemera. Ibyo bintu bibiri byose bya Hezbollah ntabwo mzumva. Turacyari muri Libani, twabonye agace k'umutekano kagutse. Izi singingo eshanu zari zihari imbere yuko tuzamuka mu ntambara. Nta gace k'umutekano gatangira ku nyanja gagakomeza kugeza ku musozi wa Dufu, kuva ku nkombe ya Hermani kugeza ku mpaka wa Syria. Agace k'umutekano gafite ubure bwa kilometero 10 kandi kazakomeza. Ibi byose ni ibyo kuduha umutekano w'imbere, aho niho turi kandi ntabwo twiteguye guhagarara. Ibi bidufasha guhagarika ikibazo cyo kwibasira abaturage bacu. Icya kabiri kandi bidufasha gukumira kurasa uburyo butaziguye kwifaru by'intambara zacu. Birumvikana ko hakiri ibindi bibazo rero, haracyariho misile cyangwa se rokete zimwe na zimwe basigaje. Turazakenera rero kandi tuzakomeza gukora ibishoboka byose tugana ku masezerano ko tunareba neza nimba amahoro arambye ashoboka. Ariko hari ikindi kintu ndashaka kubabwira icyo ari cyo. Navuganye na Trump mu minsi 2 ishize maze ambwira ko yiyemeje cyane gukomeza
gukumira ingabo zo mu mazi ndetse yewe no gusenya ubushobozi bwa kirimbuzi bwa Iran. Ibisigaye ntibirabamo gucika intege kuko bigaragaza ko Iran ishobora kongera gukora intwaro za kirimbuzi. Birumvikana ko dukunda ko Amerika yakemura ibibazo bakavana n'ubushobozi bwa misile bwabo burundu. Sinzasobanura neza aho ibintu bigeze bitari byarangira. Umutekano wacu ni wo w'ingenzi kandi diplomasi izakomeza kujya imbere. Imana nibishaka tuzabikora, Imana nibishaka natwe tuzabigeraho. Uyu ni Bwana Netanyahu asobanura neza cyane ko urugamba barimo muri Libani, urugamba barimo muri Libani rutagiye guhagarara, ahubwo bazarukomeza kugeza barimbuye Hezbollah na Sarara, ku buryo nyine ngo baba bafite umutekano, bumva batuje, bafite ibyanya byo byose bakeneye, kubera yuko ngo barwana bamuzi kandi ngo nawe yafite ibyo yashyize ku meza biganiro. Ariko Netanyahu ati ntabwo mbikunda, ati ntabwo mzemera, ntabwo nigeze na rimwe numva yuko nakemera ubusabe bwanyu bwo guhagarika intambara wanyu mu gihe mugifite ibikoresho byarasa muri Isirayeli, kandi kuvana ingabo zanjye muri iki gihugu cya Libani byo mu bigendere kure ntabwo bizigera bikunda. What? Niba uzumvishe neza, umugabo Netanyahu cyangwa se minisitiri w'intebe Netanyahu aracyafite umugambi wo guhangana bikomeye, aracyashaka intambara, ntabwo yifuza amahoro mu gihe ibyo ashaka atari byo bishyizwe mu bikorwa. Ibyo rero ni bimwe mukomeje gukumira amahoro kugira ngo aboneke muri Libani. Hanyuma ibiratuma impande zombi zirebana yingwe. Kuri Hezbollah, kuba Isirayeli hari na kamwe mu gace komeza kwigarura, bityo ngo ikaba ivuga ko igomba kuza kuhagenzura. Hezbollah ifite umututu w'imbunda. Kuri Isirayeli, kuva muri Hezbollah ntabwo bishoboka ngo bapfa kuyisenya ku buryo bwuzuye. Muri make Hezbollah yumva ko Isirayeli idafite ubwo bushobozi. Ko ibiganiro bikomeza gutera imbere, guhagarika intambara birimo guhindurwamo ibisobanuro bibiri bivuguruzanya. Kucyo guhagarika wenda intambara bivuze mu zukuri, uruhande rumwe rusaba kuva kw'ingabo burundu ku mipaka bakagenda, urundi ruhande rukavuga yuko ahubwo bagomba gukomeza kubayo bakagenzura umutekano kugira ngo birindire umutekano ku bice by'amajyaruguru ya Isirayeli. Uko kuvuruzanya rero hariho gukorwa n'ikorwa by'amasezerano bisa naho bitazigera na rimwe bitanga igisubizo cyo kujya ku masezerano ya nyayo hagarika intambara. Amasezerano ya nyayo yo guhagarika umurwano bisa no kuzageraho bizagorana. Hanyuma reka twizire ku bijyanye n'inzira ya Hormuz, nayo ibibazo byavutse. Gufunga Hormuz bisa nk'ibyananiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko mwatangiye gutekereza nyuma yuko hari amato agaragaye anyura muri uyu muhora wa Hormuz kandi akagenda rwose pe ntacyo yikanga, agatambuka akagenda. Amerika iri aho ngaho batekose. Amerika ko yavuze ko yafunze umuhora wa Hormuz, amato yose atambukaniye ay'inshuti zayo kweri cyangwa arimo kakano, barimo gutinya ko Iran batangiye guhanganira muri aya mazi, babonye ko urugamba rubaye urugamba rubi kandi urugamba rutoroshye. Katubigemo nibyo koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zigaragaza ko ziteguye guhangana bikomeye n'igihugu cya Iran kubera inzira ya Hormuz. Ariko mu gihe Washington yoherezaga ibimenyetso bitandukanye ku bijyanye n'uko yahagaritse ibikorwa byose byo mu mazi kuri Iran, Iran yo isa nkaho irimo kwinjiza amafaranga menshi itwara miliyoni twinshi tw'amapetroli barrels, yasugunguru tw'amapetroli twinshi, nubwo hari ingamba zo gufata utwo tugunguru zashyizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki? Amakuru mashya akurikiranwa agaragaza ko Iran yamaze kohereza utugunguru miliyoni 9 twa petroli mu bubiko bw'amazi, cyangwa se wavuga ngo mu nzira z'amazi zinyura mu kigobe cya Oman, kuva imipaka y'ingabo za Amerika ishyiriwe muri ariya mazi ku 13 Mata. Kandi mbere y'uko ibikorwa byo kurwanya amato ya Iran bitangira, andi ma barrels cyangwa tundi kunguru miliyoni 2 kuri twavuye mu mazi ya Iran umunsi umwe mbere yawo, mu rwego rwo kugerageza kugabanya imbaraga z'ubukungu bwa Iran. Guhagarika amato kwa Amerika kwatangajwe nyuma y'isenyuka ry'ibiganiro byabereye Islamabad bitagize ikintu na kimwe bigeraho, kandi Iran ngo agamije kwibuza ko amato yabo ajya ku ruhando mpuzamahanga. Bivuga ko igikorwa cya Amerika kigamije guhagarika utugunguru miliyoni 2 twikomoka kuri petrol twoherezwa na Iran ku munsi, nyinshi muri izo barrels zikaba zoherezwa muri Leta y'Ubushinwa. Ariko gushyira mu bikorwa iki gikorwa cyo gukumira utu tugunguru bisa n'ibirimo kugorana, nubwo Amerika ivuga ko hari amato amwe yasubiye inyuma. Andi makuru avuga ko amato akitambuka muri uyu muhora. Amato abiri y'intambara
yemewe ya Amerika yinjiye mu kigobe cy'inyanja muri iki cyumweru, nubwo hari hakomeje kuvuga ngo ibyo gufunga aka gace. Mu gihe andi mato yavuzwe ko yasubiye inyuma nanone nyuma yo kwegera cyangwa se kwambuka Hormuz. Ibi bikaba bishimangira ihame rishyirwa mu bikorwa by'ubutegetsi ritari ry'ukuri kandi rikomeje guhinduka. Mu by'ukuri nibura amato 11 cyangwa se ubwato 11 bwambutse muri Hormuz masaha 24 gusa ashize, kandi Iran isa nkaho irimo kumenyera vuba cyane ingabo za Leta Zunze za Amerika. Ikoresha uburyo bwo gutwara petrol mu mazi baburindiye umutekano, ndetse wenda mu buryo bwo kohereza ubwato bunini banabwohereza babucyungiye umutekano n'amato y'intambara afite ibendera rigaragara neza rya Iran ngo butembere kandi bugende neza. Nubwo ari amakuru avuga ko batemera ubutegetsi bwashyizweho na Leta Zunze za Amerika, ubuyobozi bw'ingabo za Amerika bwo bukomeza kuvuga ko ihagarikwa ry'aya mato rizashyirwaho imbaraga mpaka Iran ntitambutse ubwato na bumwe. Mu gihe yaburiraga ubutegetsi bwa Tehran guhitamo neza, Peter Hegseth yagize icyo avuga gikomeye cyane ngo leta ya Iran ikwiriye guhitamo kugira ngo yirinde isekezwa ndetse n'irimbuka ridasanzwe. Hegseth mu magambo ye yagize ibyo atangaza agira ati: uko gufunga perezida asobanura muri iki gitondo nibwo buryo bwiza bwo kubikora. Ingufu ntabwo zitambuka kandi ntabwo zizatambuka, kandi dushobora kubikora umunsi wari wose. Ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze za Amerika zigenzura urujya n'uruza rw'abantu binjira n'abasohoka mu nzira ya Hormuz. Dufite umutungo ukomeye cyane n'ubushobozi bufatika hariya kuri Iran. Dushaka kugira ngo Iran yitemo neza. Isi yose yarazitegereje, namwe murimo kubibona uko byagenze ubwo ingabo za Leta Zunze za Amerika zavaga mu bikorwa bikomeye by'imirwano zikajya mu mihanda ahubwo y'ibitero byo ku rwego rwo hejuru ku isi. Dushobora kongera gukora iri hinduka vuba cyane kandi mu buryo bukomeye kurusha mbere hose. Mu mabwiriza ya Perezida Trump, Minisiteri y'Intambara izakora ibishoboka byose kugira ngo Iran itazagira intwaro za kirimbuzi rwose. Nta na rimwe bazabikora. Twakwifuza kubikora mu buryo bwiza binyuze mu masezerano ayobowe na Vice Perezida wacu ukomeye hamwe n'itsinda ry'abaganira, cyangwa se dushobora kubikora mu buryo bugoye. Turasaba ubutegetsi bushya guhitamo neza. Ni Bwana Peter Hegseth, Minisitiri w'Intambara Leta Zunze za Amerika, avuga ko ubutegetsi bwa Iran bukwiriye kugira ubwenge mu guhitamo, kuko ngo bafite ubushobozi bwo kwanjama igihugu cya Iran bakakigirira nabi kandi kikazicuza kuba cyanze kujyana deal n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Buretse gato tuvuge ngo Amerika nubwo iri kuvuga gutya umurwa Hormuz kubigenzura biri kwanga. None se mba ugenzura amato Iran n'undi agatambuka, what the hell? Bimeze gute? Sarumfuna ati ngewe Sarumfuna nzagenda nshwitagura imishwi kandi nkongora zambona natashye. Iran nayo isa nk'ari byikubwira Leta Zunze za Amerika iti mwazanye ibyo kudufata ariko turakomeza gutambuka. Icyo Israeli ibisabwa na Hezbollah ni nk'iki ngiki, ni ukwisubiza imidugudu yose Israeli yafashe muri Liban. Ariko na Iran ikiza Amerika ni ukuvana uburinzi bwabo mu mazi bakitambukira. Ibi byose bakabikora bateganya ko nimba bikunze Amerika bazabana nayo amahoro, ariko niba byanze Amerika bazayirasa. Noneho uburumba ko ni axe ebyiri, axe muri Liban Iran ifitemo uruhare, axe muri Hormuz Iran ifitemo uruhare rukomeye cyane. Nubwo Admiral Brad Cooper wo muri CENTCOM yemeje amagambo akavuga ko byange bikunde igice kinini bari kukigenzura kandi bafite uburyo buhambaye bwo gukomeza gukurikirana umuhora wa Hormuz, bisa naho igihugu cya Leta Iran kigaragaza neza ko cyatangiye gusuzugura ibyemezo bya Leta Zunze za Amerika, ndetse kanerekana yuko imbaraga zabo ari hafi ya ntazo. Umuyobozi w'ingabo yatangaje nawe amagambo akomeye muri Leta Zunze za Amerika nyuma ya Peter Hegseth, maze ni komanda mukuru avuga yuko ibikorwa byo bikugenda neza kandi nta kabuza baragarika ingabo za Iran. Umva amagambo ye. Ati dukomeje ibikorwa bihambaye byo gukorera hamwe ndetse no kuburizamo imigambi ya Tehran kandi tuzabigeraho. Nkuko yabishimangiye, Leta Zunze za Amerika koko zivuga yuko Leta ya Iran nta kintu na kimwe ifite. Mu itangazo rivuguruza ibyavuzwe na Hegseth ariko ku bijyanye no guhagarika Hormuz, Dan Kane ni umujyanama wa gisirikare wizewe cyane Donald Trump yashimangiye ko guhagarika amato kwa Leta Zunze za Amerika atari ku muhora Hormuz bari. Oya, ngo burya Leta Zunze za Amerika ntazigenzura ku muhora Hormuz, mbaza ngo none bagenzura he? Itegereze iyi shusho cyangwa se iyi foto.
nimba witegereza neza hafi ku mupaka wa Pakistan ndetse n'icyambu cya Iran kizwi nka Khosh Bahar, mvuga ngo niho hari blockade ya Leta Zunze za Amerika. Muhora wa Hormuz ngura haruguru kuri bwato butukura kuri Gorok uri kububona. Hanyuma rero uvuye kuri Gorok uza umanuka niho Leta Zunze za Amerika zashyize amato yabo y'intambara afunga ni mu nyanja ya Oman, hafi nyine ya Muscat muri Oman. Ntabwo afite ubushobozi bwo kwinjira muri Hormuz. Olingate ubyange cyangwa se ubyemere kuko Iran yavuze ko ubwato bwahireye ukajya muri Hormuz baburasa. Rero n'umusaza atinya nyina. Ntabwo Leta Zunze za Amerika zakwihandagaza ngo zigende zerekeze muri Hormuz zijyane amato yabo bahita bayamena. Ahubwo ibitandukanye n'ivyo, Leta Zunze za Amerika zazanya amato yabo bayashyira kuri iyi nzira nyine hafi ya Pakistan. Hari ibintu bitatu bitegerejwe. Icya mbere nuko ngo Pakistan nayo ishobora kugira uruhare rukomeye mikomereza gukorwa nayo mu gihe byabaye ngombwa ikaba yagira ijambo rikomeye mu mata atambuka ava muri Iran. Bisa naho nanone mu bugenzuzi bukomeye ukomeje gukorerwa kuri Iran, Leta Zunze za Amerika zihari, ariko Pakistan iri kubahuza nayo ibirimo iri kureba uko ibintu bijya mbere ndetse bikomeje gukorwa. Reka twumve icyo Ken atangaza ku bijyanye n'ibyo barimo gukorera muri kara karere. Wenda bitaba amagambo yanjye ubabwira ngo nge ndabizi yenda uko bari kubigenza ABCD, ahubwo twumvire Ken umwizerwa Donald Trump atubwira. Aragira ati umuhora, reka mbabwire neza, inzitizi ireba amato yose hatitaye ku bwene gihugu yinjira cyangwa sava ku byambo bya Iran. Igikorwa cya Amerika ni ugukingira ibyambo bya Iran n'inkombe zazo, ntabwo ari ugukingira cyangwa gufunga muri Hormuz. Sirwa mu bikorwa rizakorwa mu nyanja ndetse no ku butaka bwa Iran ndetse no mu mazi mpuzamahanga. Uretse uku guhagarika, ingabo zihuriho binyuze mu bikorwa biri mu gukorwa mu bice bikomeye nk'akarere ka Pacifique dushinzwe kuyoboramo, hariho Admiral Plapalo. Tuzakomeza kurikirana uburyo bugaragara ubwato bwo bwose bufite ibendera rya Iran cyangwa se ubwato bwo bwose bugerageza gutanga inkunga y'ibikoresho kuri Iran. Ibi rero birimo amato y'umukara atwara petroli yo muri Iran, niko Bwana Ken abivuga ko ariyo gahunda afite, atari gukumira amato yose anyura muri Hormuz keretse ahubwo gukurikirana amato ya Iran. Muri make umva icyo Leta Zunze za Amerika ziri gukora. Leta Zunze za Amerika ziri gukora icyitwa gukurikirana ubushobozi bwa leta ya Iran ngo abuze gutambuka, babuze amato ya Iran gutambuka, babuze ubushobozi bwa Iran gutambuka. Ntago ari ukufunga umuhora wa Hormuz, oya, ni ukubwira Leta Zunze za Amerika cyangwa se ni ugufata ibikorwa bya Leta Zunze za Amerika akabyeka Iran, bati Iran murabibona twebwe ntabwo dushaka ko mucuruza kuranda mpuzamahanga cyetse mwemeye deal yacu, ni mwita ibyo ngibyo tuzabakenesha. Ariko kuba amato yandi ya deal ya Iran ya mbere yo gusoresha amato anyura muri Hormuz yabaho, byaba rwose, kubera yuko kwishyura mu buryo bwa cryptocurrency nta muntu ubimenya, nta muntu ubigenzura. Nimba rero Iran ivuze iti ubwato bwose bw'abanyamahanga bunyura muri uyu muhora buzatambuka, kuko ntabwo tuzabukumira, cyetse ubwato bwa Leta Zunze za Amerika buratambuka bwishyuye. Ubwato Amerika ikumira ni ubwato bwa Iran. Ubwo icyo Iran ishobora gukora gusa nugitiza mu urugero rw'umusoro uhambaye ku mato yandi yose ashobora gutambuka avuye mu bindi bihugu, ku buryo bijya kungana no kwa mato ya Iran yatambuka nura kajya kujyana amavuta kurana mpuzamahanga. Ubwo nzi kuri kuzumva. Muri make bifate nka gutya: kuba ufite iduka ricuruza imyaka, iryo duka rikari muri portail, hanyuma umuntu ukumira abantu kuza kuguhahira akaba hagaze kuri kuza kuguhahira akaba hagaze kuri portail. Wewe portail ikoreshaga ufata imodoka utwara icuruzwa byawe bijyana ku isoko, ntabwo imodoka zawe zemerewe gutambuka. Icyo ko imodoka z'abandi bo zemerewe guca muri portail zikaza kurangura ibikoresho mu bindi bihugu cyangwa ku yandi maduka muturanye. Ariko iriya portail ni wowe ufite ijambo ry'umuntu ugomba kuyigera, kuko mo hagati ufitemo barriere. Bivuze ngo nubwo udashobora gucuruza ibicuruzwa byawe, ushobora gusoresha buri muntu wese kujya kuri barriere yawe, ukamusoresha ibyo ushaka kugira ngo nawe udahomba.
kugeza igihe wa wundi wafunze ya porutaye ku mato yawe cyangwa se ku modoka zawe afunguye. Ndumva ubyumvise. Icyo niyo cyo Iran yavuze ko igomba gukorera andi mato yose y'abanyamahanga anyura mu muhora wa Hormuz. Tuvuge ko ari ibintu byoroshye? Oya, ntabwo byoroshye. Tuvuge ko ari ibintu bikomeye? Yego, birakomeye. Ubu rero Iran ndetse na Hezbollah mu gihe bari gusaba Israel ibikurikira: kwisubiza imidugudu yose Israel yafashe muri Libani. Icya kabiri, gusubiza Palestina uduce twayo turabigaruriye two mu majyaruguru harimo n'uduce twa Syria tumwe nka Golan Heights. Gatatu, guhagarika imirwano burundu kuri Iran. Ibyo bitagiye mu bikorwa umututu w'imbundu urakomeza kandi barahangana bidasanzwe. Admino kupa ibyo yivugisha biraza kurangira nabi. Ikindi kandi wajya mu muhora Hormuz, Iran iti oya, mukore ibyo tubabwiye, mwe gudufungira amato. Batabikora intambara ikaba mbi cyane. Ibi rero amasaha ari imbere ashobora kwatse bibi cyane kurusha ibyo turimo kubona uyu munsi. Icyakora jyana dutegereze, tumize gutegereza ibyo amasaha ari imbere duhakiye. Ndagushimiye kubana natwe, komeze kugira byiza, amahoro niyo nkwifurije.